Milar ta zing a hian LGBT hian lo nual maya LGBT ti hian alampum chu lesbian, gay, bisexual, transgender ti na ani. The sunburst flowers calling on one day overdue that Heta hian lesbian omzia chu mechia in mechia ve ka hi platin ania in shethiam mayang chu ma se lesbian thet khathian gay ti andu zoka gay omzia chu mani an puidu tlati na ani mipa mani an pui kopte po gay ania lesbian ti hian an soi thei ve lo lesbian ti hi chu mechia bik mani an pui kop ti soina na man ni ma se gay an ti thei ve tho thungani bisexual omlia bisexual hi chu mi pale mechia kop thei ve ve ti na ani bisexual hi chuan mechia pakhat hi bisexual lo ni a mechia poi da hip thin em ma se avakop kherti na ani lawa mi pale mechia kop ve ve thin chu ma se bisexual kan ti khan mechia ka avakop kherti na ani lo transgender chu an pian tira tangin mi pa amo mechia taksa anga piang ma ni se an taksani na angkhan an thei me lawani mi pataksa angin piang ma se ani na chu mechia ani tlat thin chu tiang che in mi pa po hei hian anu na ti boya wangin anin zaitira hormones replacement therapy thlenga ti in an ming te po an thlak vek thin he tiang hi mishing pian pui ani na angin milar te zinga pon nuala chung milar te chu han soi tan do ni la ama sabira chuan Drew Barrymore kumsang ni pathum khan bisexual ani ti interview wa asoya mechia te nan hip zia alo sui mau mai mi pale mechia omdo nang chia hian mechia le mechia nomdun hian an moi ani ti in ani na azep lo le a mangai na chu mangai na ani mai alo ti bok hetiang hini ma se Drew Barrymore hian pasal voi thum lai lo nei to ani adota chuan Halsey Grammy nominated artist Halsey po hian bisexual ani thu soin anun tam tak chu achung tele athian tele ama ne na ngei po ani na ti chian tuma alo be thu soya ani na hi thak thei ani lo thule apom thlap thu alo soi nge adota sia hian kumsang ni som pathum khan queer ani thu soya queer hi chu soi thia mahara a me chat pui va hi ple ma se lesbian ro ain tilawa mi pa po adeita me cha po adei thin thu soi queer hi asoi thiam khachuan comments lama in lo soi don nia Kristen Stewart khian mi pa adei thina me chia po adei thin ti kan sheveka hei cho chiang khop mai bisexual ani ama po hian LUK ne na asoya azep lawa mi pa ka dei chuan thup nga ya oma me chia ka dei chuan adang dei thup nga ya omlem lawa lo ti a ani na zep lawa ponlang taka alan china chia ahlim sot ti asoi bok Megan Fox po hian bisexual ani azep lawa hemi chungchanga hian mi te hi bisexual in an piang beka ma se society pressure wangin du thanna an siam mai ni in ka ria bisexual hi mi pa ngai ni lona ka ngai lawe alauti Rita Ora singer le actress Rita Ora po hi bisexual launi renga a single girl sa po kha na ron tilanga ama po khan khala kha ani na puana ani thuwa soya mi pa mai ni lawin mi chian en po relationship romantic tak an lo nei to thuwa soi Sarah Paulson Bart Box star ni bokhian bisexual ani ti public takin tilanga kan shiat vekarin Jerry Jones te Tracy Letts te alaude to china tuna po Holland Taylor nen anin data kumsari velai anin date to ani Lauren Harrigi Fifth Harmony member ni chin po hian kumsang hi som parokhan bisexual ani thu lo soya Cuban American bisexual kania kain chuang lebok alautia kumsang hi som pasaria LGBT love song strangers tia po Halsey nen an thok tun nge Daniel Newman The Walking Dead star Daniel Newman po hian people nena chuan ani na asoi chwa chuan ani na aboya ani na diktak pho chuak ngam lote a inspire ngei arin thu asoi pa in bisexual ani thu asoi mi pa le mi chia kop thei ve ni in ani na hian loma a chuan vel thu asoi bok Bella Thorne
kumsang ni som parukhan offense te chuan bisexual ani le di lawan zota bela hian o ti in a chang ani hemi tang hian ani na hi social media vela po sui chhoutana voi khat po offense pakhatin ani na chung te le thian te hne na wai takin ingdin nge puanang ti thuro na dila heta hian bela hian ini na ang khathu brengin ilim theingai lawang chak takin huai ro ti in alo chang ani Demi Lovato, Demi hian kumsang ni som pasaria a YouTube documentary Simply Complicated tia chuan dating app sa po mi pa mai en lawa mei chia po en thin thu atilanga mishing te inzom na hi kapoma mi pa amo mei chia po ni se katan chuan engma ani lawatia kumsang ni som pasari khan bisexual ani thu anu le pa te alo shila anu le pa te pon makanti lutuk lem lo thu sui Miley hian queer ani thua soya lesbian a intilawa straight po a intilem lo mei chia le mi pa adeit ve ve thina tuna chuan Cody Simpson nen anin date mekani Julian Hawk actress singer le dancer America's Got Talent polo judge to Julian hian Women's Health magazine nena asoidan chuan apasal nena straight ani lo thu alo shil ti asoya apasal chuan engi omzia tia chan chuan straight kanilo ma se nang ne na hi ka thlang ti in a changa fans te chuan bisexual ani an rin thu an soi Fergie kumsang ni pakwa khan Black Eyed Peas star Fergie hian bisexual ani thu a confirma ma se Fergie hian mi chia Europa ngai taka ala date lo thu a soi Wentworth Miller Prison Break star Wentworth Miller hian kumsang ni som pathum khan gay ani thu a poma reita kani na thup ngai awang khan depression nein mani inti natte alo chinga mitam takin gay ani ringin an lo zot ve bok thina ma se a career tan ti in a jep char charia ma se ani lo dana a oma ani na azep chuan aril ru a hroi swala depression alo nei pha hialani kumsang ni pakwa a prison break a zo atang khan a in lan lem em a he hi a depress fang ni in kumsang ni som bathuma chuan ani na aron pomta ani Nikki Tutorials YouTuber le makeup artist lar tak Nikki hi transgender ani January ni som pathum kumsang ni som ni khan a channela I'm coming out ti posin asoiveka mi tu emoten ani na puan zar to ma an blackmail thin thu soiboka Nikki hian tu na hian belpa ni hin anin hwal hial to ani